Ngero muntu akugata bageni kuoye agote binganjo bimbugata bageni aboko endo bakuwani wiki umbu asitukunengia na kumanyikiringa aya antivirus inge kabono kare ko somo kono ya ni gazeti kare ko soma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri bona bintu akai nondo chomurubya kabisa gwechingero na papa antivirus bintu no bira Ndizi TV news ke jago na so Facebook ya bango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke aye nayo mokora aye na gwatebie ke naye omwanjo ndigeti kurwabo kana to gonzonja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakoni ora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa antivera chokoleto chingero amona mangana amange igano bwanzu bole bwo mogusi Ndizi TV akiro meto bwanzu borobi ai taki wata bati Ndizi TV news aya Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Moncho murigiriria na gukwanire bona ndonsi ya sobereta semargoba yabono chingaki chindi na nengo kwarigania semesa yamangana maya nyale gokumanya gati ya retwabere to kwariganiria kurwase mambi yarenge ntambe ko chinse chigabono chebono margoba nekirabono chirestariki 14 omotenyo kana umwaka bwechiri bubere na merongebere nebere litukone ya ramisi nyoro obochori bwa UDA was the nominations ni kubwakolekana chinsemo au kone chinsemo chinde ochorio bo mbobeti bo kolekana rutukubwatana nere kurwa somono wemanyererio igakoro kwa Joshua Uta iritirane nchenkuru kwa Vincent Onyancha. Kurwa sensemo yokumulekera mangana yobolimi imeje county ya Nyamira maiga yabalimi chimibere kurwa se county ya Nyamira konyora maigerio aseka kiemetenye 5 nomo ni gobono banyara kubekero chugutwali tukolia rero ni gobere bakonyora maigerio anena senchira yogokini uchumi na begone nchira yokoligereria amangana yegenka omwaziri otenetensemo yobolimi imeje county ya Nyamira ngati yabageni baikera noro Lydia Mumanyi abwasaba igo omotenene bweke umbegecha gya KTDA oyibo igokira na sumo yegojo ekera balemi abwabe kro chiguto na kwego certificate ritukolia rero igono nabo omusubati otenetensemo oyo obolemi zo muwaziri wobolemi Lydia Mumanyi korwase county yo ya Nyamira ate abuna nentremo anana sabo subati wekinia na koma chinchira cyo wekinia aso gutumia uchumi libaga yo koligereria kemele kyobolemi gyoka. So nimefurahi kuona wamama wameanza kujifunza what we call holistic economic empowerment. Ngayanyo nyale kwa nyorera chibese kurwa sa bintu binde utatige chai. Kale chai yarenge yabagaka. Mimi nimelelewa kwa chai seitomba gombo. Echa nera ya tsometie
na inde paka buna toleiga lakini abalimi 200 kurwa se factory ya Tombe na Sombogo na ende niko tuwa trende chi module chireisato amangana social dynamics nga kienke koba nga kitoko plan yamo financial literacy ligendo weko entrepreneurship yako gara abali na gotigana na mangana lengetso bole mibono tigatumule kiranga mangana siasa ananasi kyoma kya UDA ekyaro kolyo bocholi bwaye wemegozi nomination sachi county emeronge 35 na yemoto cha kreme ye county ya Kisii bono nigo abakichukura baika asegeti kyo wakera chikura anase skuru yo broso ya Kisii primary ime ya Kisii central abwaso bocholi obubwanyo urugo chaka no bali bakoligiye birugo aho nigo banyara kwariganyo bocholi obo no bwachaka bonyoliro muri kito Brian Sagnisena ona bwatoroboti uru asenchira yobikirano ase ebitu ebingega gase county ya Kisii nigo bachore bakebwe kiama kia United Democratic Alliance UDA wanyoro gochaka abwase goikira chinsa isano kya mugaso umurobere ikonyotara chaka egento kerera bakichikura bachori obo kuira biare body etenene to bachorwe kiama ekyo asoko nyoro kwigura kwebituo ugotegurwa pigwe bituo binde naboigo bokorekanu ase bitu ebinge abwase geto gya Kisii primary ase ward ya Kisii central ase county ya Kisii kiaba enga yebituo binde nagati ya begeto gya Kisii municipal na keria gya Kisii stadium asaba kichikura banyora chinga kichingo nkegima kumanya asaba gokorera obachori obwo kurma mitwabo gote saa moja tabere geto ekoro kwa primary school kura cha UDM turachirora iyo kurutwa gachite ga saa 2 cia mambia igo twachire go nyego twegi kigoru kyangire ko igoro twamuvire ko ryabu twatare go chaga Kisii primary toroche murebe no gande to waga chikura na bitwo binde migende tabuna ko tambaro worumba gande to waka nyaura gocha ndama gite chisa chinkurura chigwa ko nande bamata asa chikura chawa ndego wako intwa abantu abagwa kachikura nabona dokorera senyinde babiri na conditions abande bati ni nyaga nyita chikura chigwa ko bamate se bagwa kagochi na ndoma itinye reason ya ningi igose bwa kuchikura chigende gwakwa kile cyose ndezigenderate ko sintete ko demand tanyane tugitu twakachikura no to rebona kana maguru tukirega wakura yane ngo akara council lakini nata bibumichega iga abasami bana butwacha kwa makuru council bangire konyara marieta ya base list moja matakorera igo asikura chichinane ekarana chirega wake kura ya mujucho bagonta byetirega ryane ndiye mpaka na ichanire sana na kumiri sana yentekyo bona njira achira no kura pinga getira egekana sege choge sukuru yoborosi ya Kisii primary abwaso bachore bakebwe kiama kia UDA wakagere gochaka chinsa kumirebere chamambia kurende ukachinsa isano chiri tukuri rero somuga so rero kwanye bachore bumbura chaba kwene kugaiga asege twekega tio mheshimiwa sa Henry Onundu nigo bachore bwakoreka senchera engia kegima abwase bona sabiro morembe chinga kie kiama kyo kerache koralia barache koirurukia ebandera ye kiama kyo bosibo bachore banene bu mwako yega lakini aseboni ya yotubwa to kwewe nangana ki na otore the leading ntuto tangani moto na otore no maine ngako nyoto kureyo korende ase chinsemo chinde anene mono ensemo ya Baringo Central nigo register ya bakichukura bekyame kyo kya UDA ya burase bitwemerongebere na bibere ensemo ya Kuresoi South ase county ya Nakuru nigo chisanduku isaona isato chogwa kachikura chia bore ensemeyo abwase chinga kieche chobo chori obwase ensemo ya Narok South bwasuki wabosio abwase chi county chinde chinyinge cha nyoromo chando boko nyoro kwegora kwebituo ingo reporter ya Ndizi TV eretena ne Brian Sagini isena Biyamuno omurikito Brian Sagini isena sorobochirwa senjira yoboikiranu bono togotigara boiga samangana rengete na siasa ekerato komurekero bochorio bokwe megozi nomination sase kiama kia UDA imeye bunge ya Nyaribali masawaboge kutoka se county ya Kisii obochorio boigombo korekaneti ya sensemeyo oyokoligia ekirogo kyobo misio kurase wodi ya oeterase kiama kia UDA Josephat Miraba nigobona mochiri ogotakorekana kwobochorio bumaga yo gwekeransa nseme yo kerobereti wake kura omurikeito nige asenseme yo miridi mumanyi nagotwariganiryo roboti rokobwatia
ekiama kia United Democratic Alliance gose UDA nigo giakora obochori oboke ase chinsemo ao imeyensi ya Kenya abo ase wadi ya Masimba nero yakageire gucha gukora omoroberio yo korende toikiraneti ase nonya nekemanyererio getarengeo. Abamenyi be wadi ya Masimba bali abakomwa okoboko Josephat Meraba uyo kobolia ekerogo kyo MCA kurwe wadi yo nigo be murungania ase ogotakora obochori oboke maega yo koboka gochoko mochora omorayobo korengana nelichiko lyobochori. So because they have chosen to pango this exercise, we want to show and demonstrate our support behind our Mheshimiwa Josephat Meraba, because he is liked by all. He enjoys popular grassroots support, and that we never had a dream of this kind. Tuate bigunga parot papers njiyo gosematiro si wake kura Masimba njiyo esababu nga para teyo okoto sinyirenge miaka yonsi ongeria agamba tarose tipara kaichikuri chiparo papers chiaruete chiagenda gesusu. Abamenyi abo boigo nigo bagosereria guchukunganya kurwa ekiama ekyo kia UDA asekeria batakora obochori bwa bwene no bwasyoku. Ariyo alternative ngao tobaro kinga kisi tuamuire kogenda seme nga officially iko ngantor kuchikwebereria nga nase ngenja ya OMCA buka ekara tuwasareka kurunsa tugusareka kurunsa mpaka igoro iko nganya tore we chama ya UDA kogenda simio ntori kabera party etabwati fair and free nominations. Yes. Josephat Meraba nigo airaneria ngane yo bochori oboke obo botaikirana. Masimba ari bagantu arwetu iyabe gasengo nkoigwana machaguna aragwea deputy governor senator namba mitanga Masimba abantu batete kwa nomination fair and free nomination bona yabire propaganda ground nganto merane tension otoko pingarana ko propose na iramatara ngatukaigwana na machagu na nchekene ntoje tukaigwana ntu arangwana nda yonse bona mabinga abantu babire bagosoka ntwatumirutwa marube torostia change totume change nganchini tometekare polling center abantu bachiro arabaka boninga nasindiko barusyoro ona nakina ajira at least media bamenye kikyarenge irikyara bona tunanyore chibu nari kuba Gingo lipotelea egetaseni kia Ndizi TV iletaliane Mildred Momanyi. Biyamono omulikeito Mildred Momanyi asorobochirwa senchira yoboikira nubona abwatani bekiama kia UDA kurwa sensemo ya Gisusu ibo igogo toka sensemo ya Nyalibali Masaba ligo no nabo baganiri obochori obo bwarenge tokolekana litukolero okolekana senchira yobwasyo no bwasyoku igo batebire buna chinsemo chiria sobochori bwakolekana igo baganiri obotende bwekiame kikone kibuna okolekana buli gwancheria konde gwense gotayo namba basekurwa chitiketi cyabo bisigo cia sabara igete asabaganiri abananchi bali beligeti buna bwatanike bwekiama kya UDA ko wali bagana gochoro yo guchikuruke bandera ye kyamekyo asebirugo ao asobochori bakolekana aichi county emeronge 35 Eyemo. Nchasa Marieta ngoro ko Anthony nkundi kirage nchene aspirant ya UDA iga ward ya Gisusu Nyalibali Masaba constituency. Lero date 14 ntwabwate ngento gekoro ku nominations asenchire nde tokoroka muchujo niko tore chi aspirant isato ase UDA tokogenda muchujo. Muchujo ya chaka saa 2 kamili na savirenga abantu baminta baba bekiro murembe ase bwaki wechikura oboito bo nomination bagendere no murembo yo namo chikwegwe buraburu njabande ko chimata but have not confirmed igongo teya abantu baminto bagesu omurembo iba bekire narorire buna natarire banyogendere boigo asengencho inchego ngora li murembe nandera bonta gita abantu baitu batwara murembe segiteba tokoro nomination erengia mpaka tokora manganaya kino kiagenderere buya gitwa akire chikura buya sana ndoje no kwenda buya chire tuegure bututuka numboyo twakire chikura chingia chibwete no njiri chi ODM toroje chikura cha UDA buya chire mbuya bayibangete ko buga ba ODM igo bono toroje exercise gimbya kekendre tubuya nande to sabanga next time ejigo chaiga ajiro tuchiake iga ase UDA
sababu utando jenga nibwate kerengererie kia bona inchoko saba kwa nengoringa abarai bare kwanja egenteke no umwana inchoko choro monda tageti wono si board meetings zitaenda ziwekwa mahali eti watu wa decide chacha tupatie nomination. Wono tunasikia eti kuna mtu amekuwa na nomination, we don't know who is that, but sisi tulienda tupatie wananchi nafasi bake kura bachoro murai batagete egerego sento nyorento konyeke gesuya na boigo kumurekera mangana rengete siasa tigatonyare kurigere kurwa chikaunti chinde sikoyorongoro gusi nari yakolekana sensemo ya siasa na sobochori boimebwe kyama kya UDA kurigeria se county ya Bomet nigobona bwatani be kyama kya UDA batebere baguchikwe bwatani na azimio la umoja kubwatikana nenchera obochori obokwe bwanyara gukolekana sensemeyo kolengana nensemo ya tenwek yogotoka se county ya Bomet nigo chikura chia kubutu kukibokira rero abwase bitabo by'echukara byatoke mambya rero chikura kichiakire obochori obonyene botarachaka egenteke nigo kirira koleta liberera litindi ase county ya Bometa asebona abarwandire bekyame kibate birimba chikonganya nagosoa ensemo yazimio la umoja eganga yabena ne bono no guchikomwa kerekoko oyo kuriye kerogo kyobora ibwense wetire kyama kya ODM rera murodinga maiga yobochori buri tukuria rokorokana gotwara chibura buno guturubanirwa asenchire chikura igo chiaku utuko bokira lero. Kenye tunafanyiwa hapa si mzuri. Na tunasikia ripoti kutoka pale Nairobi wanatuambia ya kwamba eti tuendelee kupika kura. Nataka niwaambie wale ambao wameketi Nairobi, tafadhali sisi tuko na shida. Sisi wananchi tuko na shida. Tumepata shida miaka 5. Saa hii mnatuambia eti tutulie, eti kura iendelee na watu wameanza kujichagua. Sasa ningeomba wale ambao wanasimamia hii kiti, wale wanasimamia hii chama, msiharibu hii chama. Mlisema ya kwamba mnapenda William. Saa hii mnaharibia William. Kwa hivyo kama mmeharibia William, msituharibie sisi wananchi. Na tunasema kama wananchi haitaendelea, hata mshuke muende wapi? Nyinyi wale ambao wako Nairobi mweketi. Hatutakubali, tunataka haki. Angalia sasa, watu walipiga kura usiku. Usiku watu walipiga kura, ona. Alafu sasa mnatuambia eti tutulie. Alafu mnatuambia eti kuna ingine inaprintiwa Nairobi mnaletwa. Iletwe wapi? Kwa hivyo tunaomba Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Ruto, najua unaniona na unanisikiza. Uketi Nairobi ukiwa umepanga nyumbani. La sivyo, mimi mwenyewe pati nitasema leo. Ukijaribu kutulazimisha leo hii kwa hii process, tunaambia Raila karibu Bomet. Mukijaribu round hii kutulazimisha hii kitu, Raila karibu Bomet. Tutaenda Azimio na sisi kama vijana tutakubali. So kama you either choose, you choose to either mukubali, mukerekebishe, mbostpone ama tuame tuende Azimio. That is the only thing we will do. And we will do it. Hizi ni kura zetu bana. Kama mnasema Bomet ni bedroom ya William, ikuwe bedroom ya William wakiwa wametusikiza. Hivyo basi mimi sina mengi, lakini mkiendelea kutulazimisha, hata sisi tutawalazimisha mwezi wa 8 tutaenda Azimio. Na mimi ndio nimesema, si mtu mwingine, tutaenda Azimio. Asante sana. Na boigo ekeroto kwenda kumulikirana kurigereria mangana siasa na sobochorio bokya boime maiga yebinto bigotumeka wakachikuro sokorio bochorio bokya boime ase county ya Embu gusambwa litukolie groni go bochorio buno na bobwanyara gokorekana litukolia lero amenyikuru ase county ya Embu nigo boime getege tambokero kyogo sambe bintu byari go chigotumeka asobochori litukolia lero litukolie gro maiga yoko manyugo buna igo babwate kerenga kyogo chiko iba chikura so kumubero muranire yo machikura asensemeyo amenyi yaburigwe mugetege tambokere kyo abate yabuno bochori bwimego ikabokorekana senchere yo bwasio no bwasio ku ligona na bokonyora baganiri obochori obugusukirwa busio eri banyare kwero bali boikiranu ase bali bagochigokoria obochori obo nigo chinga kie cyamenye kurase county ya Embu no nyina bo beso kilitukulia lero abo banyara gwaka chikura kolenda abantu abakemono nigo beso kia aso gwaka chikura litukulia lero egetambokero kiabo kyogo sambe bintu byo gwaka chikura litukulia goro nigo giajete maega yoko monyero buna igabwatani kurase kiama kia UDA konyaro babekire merobelyo yogo chiko moyibera bene chikura omubungo bene sisirimbalire eligo chikoywe ticket ya UDA bosiboko
kurukia ebandera ye kiama kia UDA ase county ya Embu elikoligie kirokyo bo governor ase county yo na bosi sirimbalire ni geso kena gukwane ngale yo asogote babunere konyora tarabe kameroburio achikoligereko chikura senchira yo bobi ebinte binge nigo byabeta bigo sambwa egento kirobo choliyo bukonyorwa litukulia lero na bosi sirimbalire niga atebire buna eserikali wente komokege tambokero ase bali basegetete ogosamba kwebintu byo gwaka chikura ase nsemeyo ya Embu. Ni aibu viongozi wazima ambao wanaitisha kiti ya kusimamia hata sio constituency ama ward, kusimamia county ya Embu, kuwa ndio wanaongoza katika vita. I do not want to talk any further on a subject matter that I have no idea as to what happened. It's just sad that in a county, peaceful county like Embu, we have these malpractices like what happened, I am told, during the Jubilee nominations 5 years ago. So do not be tempted to turn aggressive or to turn violent, and any person also who has burned that material will bear the full cost and will bear the criminal responsibility for attempting to commit acts of violence. Tumetuma wabunge watatu, Honorable Koros, Honorable Muragala and Honorable Murkomen kwenda kuwasaidia kwa usimamizi wa hii uchaguzi. Hakuna kuahirisha, everything will go as scheduled. Kama mtu amefanya hivyo na tumeambiwa katika hiyo code of conduct will be disqualified, kama mtu ataenda kinyume na hiyo code of conduct, si tungetaka chama ichukue hatua kwa hao viongozi kulingana na hiyo code of conduct. The list that is being used by the party has been sponsored by one candidate. Na chingo kicho imeye kaunti ya Nakuru nase ensemo ya Njoro ni gamenye kurase ensemeyo aho igobara ababwataribe kema kya UDA batebere mbali uchugwanchirana amachibu yobo choriyobo kiboime obwa kolekana litukulia lerase ensemeyo kolengana abwatani abuni gobatebere buna nige enchirero ya bubisi abwa saba ntaba ngaho baligete chiko chitiketi kya UDA egento batebere bona mbali uchugwanchirana na nigobaga nyobo choriyobo chikoirorwa na okorubu ya senchire yobwa Sir Stephen Gatimo Minor. I'm an aspirant for a member of parliament in Ngili constituency. Mother Wangari have deployed a mechanism to ensure all her staff, all her chief campaigners are the presiding officers and the polling clerks, and that's why today the people of Gilgil woke up in the morning to come here to demonstrate against that decision. I've been able to talk to our Secretary General, Madam Veronica Minor, who has assured me that all the presiding officers in Gili constituency, the 95 of them, will be transferred to other constituencies with immediate effect. This is what we have all agreed. One, no elections will take place in Njoro, UDA nomination, unless we agree on all party election officials within the next few hours. Number two, the CRO, one by the name Murgol, needs to be replaced because he's inaccessible and arrogant to us who are supposed to be his client. And we've been pushed to a corner where we are expected to be flower girls in these nominations, knowing what we've invested with our people, meeting our people every day, day and night. There are those people who are deciding who will be the next MP or who will take the UDA ticket in Njoro constituency. But this we will reject totally, and we won't allow any manipulation. Na chinga kicho abantu abagotokurase county ya Nakuru ni gobono ba muchiri enchirobo choli bwakolekana sensemeyu anena sokwayeligwa agochigo ko robo choli obo ase margoba yabono nigo gati yabantu abagotubate yabuna igo yarenge byabaro kunyara koyegwa libaga na wekerani obwa kichikurasiri tukulia lero nigo ba muchiri egeombe na anena bali batenete ensemo ya UDA anena sokonyorogo chakobo choli obo egentone nabo basa banyare comment ebiro elikonyara kirani obochori obo boime nomination sa serituko ya lero. Leo hata wale wanatulinda tuliwakuta hapa kama saa 12 hivi. Mimi nilikuja saa 12 nikaisita Ndizi kwangu. Nikasema nileteo Ndizi nileto hapa saa 12. Sio ni mapema.
Na tena wakuja saa hiyo hata saa ile masana kuisha tena maseme ate saa 11 tuwe tukimaliza. Saa 11 ndio tutamaliza. Hata wale wanatusigira wasikie, watusigira mpaka saa 11 karibu saa 12. Mpaka watu wetu wote wamalize kura. Wale wanatusuga wanasikia. Tuile mnaserewa. Hii watu ya kura wanaserewa sana. Sasa wale wanatusigira msichoke. Mpaka saa 12. Mpaka watu wote wamalize kura. Sababu na nyinyi mulisere. Hata sisi na kirobo chuli bubwagendretsa chinsemo aoni gabanta bange bono amalieta abo atatoka sebitau byabakikura abo nabatebire konyara beri kirie buna bwatani bekyama kya UDA imeye county ya Nyeri gati yabanta amalieta babura nigo barokana kwe murungania na kyamaleta bakobora kurase kyamekyo nonyamaga barubu yoko eliekya benne buna bwatani bekyama kya UDA egento kirabanta bange gotaka chikura ase county ya Nyeri kubwatikana nokobora kwa maleta abo ase vitabu byo wakachikorwa se register. Nilikuwa nimekuja nimerauka ndio nikuja ni vote, lakini unfortunately nilikuwa nimechange polling station yangu na unfortunately siko kwa register, so siwezi ruhusiwa kuvote, na mwenye nilikuwa nimetamania kuvotia unfortunately hatapata kura yangu. Nikaona hiyo kitu ikiwa unfair. I've just cast my vote. The turnout is good, but unfortunately we are finding that a lot of our voters' names are missing in the register. So we really must continue consulting so that we can solve this issue. Na maiga yokwe murungania kurwasa bwatania bange anakurwase kyama kya UDA liga bange babarokana kuburyo bochori aschinsemo obochi gokorubijana koiroro kubwatikana nobututukanu wabakokorekana aschinsemo abwatane baiga batendrebe kyama kya UDA nigo baroroboti rwabo asabanyare kuburya abantu bonse na batani ba UDA mbali gochiwanchirana koirora bochori bonde bwensi libageri wagendera kubasegeta abantu kone kinangwa kabali chukura litukuria rero ubunenchere ya moyogo chora bali baguchikuirukie bandera ye kyama kya UDA asobo chorio bonene bole bosio. And there is no election which is going to be cancelled whatsoever, as long as the ballot papers and all the materials arrive in time. We are not going to cancel any elections. And moreover, these are some of these logistical problems we got were beyond our control. It was the issue of fuel. We could not even get enough fuel to take our materials. It was beyond us. But please don't cancel our elections. What we are supposed to do is encouraging our voters to go out there and vote. I want to assure, and we want to assure as a party, the people of Kenya and our party supporters, this exercise will go down in history as one of the most extensive conferences. Munchu murigireria na mange twa kwariganete kurwa semese ito ya mangana majia kubwatikana nebiro na onko ya kiro musumari gabo mangana majia asenchera ayoboekirano inyerabone kyama kya ODM wa igomba akorobo choli bwa bachinsemo amenye kuransemo ya omabe igobate bere baguchikotika ODM na kwebwatsia asomo bwa Kenya kwanza na sikigose kolende chikoraga isato ayomo na yanda mange ninchigo kumanyia asenchera ayoboekirano litwabwaterana nere anekone kilio gine chibije kya gwikere igakoroko omusai James oyo yanyare kone kya yonse gendra gotubwatia wetera sensemo ya mtandao ensemo ya Facebook tonyare buna Ndizi TV News na bagensemo ya YouTube na bogo tonyare buna Ndizi TV News elio aya amona yanda mange onyare konyara buna wateka ime naisiko yorgongo rwagusimbia muno monchu muligireria asogo chorako yatengera kurwa semesa ya mangana ya Ndizi TV obwansu ubwomugusito yakolega chinza chinde ekoro chiara greisa to chia butukeretirana nkruko Vincent Onyancha.